Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash of Clans. Ovaj put neću napasti nikoga niti istražiti, to jest snimiti neki easter egg, već ću vam malo porazgovarati o klanu. I evo ovi koji nisu neka uđu, ovi koji jesu će, evo imaju svi pozdrav od mene. Crow Master koji je lider, The Pro is here sa najviše donacija, Roko, Mara, Ivan i Mateo 11, oni su iz Gold League, ali evo još jako dobrih igrača: King, Ivo Car, Epic Gamer, FB, Legend, Diho Gola, Like a Boss, King of Lovro, Masta, King V, Crow Legend Sub, ovo je moj drugi account, Kakalido, Crow Lukas, Gala. I ovo ostalo su, evo i moj treći account, ovo ostalo su, znači od 20 do 41 su uglavnom sve to loši igrači i to nisu iz Hrvatske, znači neki su stranci koji su onako ušli, koji su redom onako ušli. I znači uglavnom ovi koji nisu, molim vas da uđete u klan, a pogotovo trebam ove dobre igrače. Evo vidite, već nas je 7 iz Gold League. A neki od ovih su stari članovi koji su bili prije, kao na primjer King, Ivo Car i tako dalje. A neki su novi kao na primjer Mara, Ivana, a najnoviji su Mateo 11 i The Pro is here. Znači to su dosta dobri igrači i članovi, odlični su u Waru. Mi smo jako dobri u Waru i sada igramo jedan Clan War, zapravo počet ćemo ga igrati, evo možete vidjeti, za 35 minuta. Znači to su sve jako dobri igrači, te kad bi ušli sigurno bi dobili što hoćete kad stavite request, ali volio bih vas i da i vi nešto donirate i da budete dobri u Waru. A i ako ne želite igrati War, uvijek možete staviti out. Tako da to bi bilo sve za ovaj put. Kažem još jedan pozdrav za sve moje iz klana, a pogotovo za, na primjer, neki što su stvarno odlični bili u Waru kao Legend, The Pro is here i Crow Master. Oni su stvarno bili, i King je naravno, ne mogu ga izostaviti, naš stari co-lider. The Pro is here je novi co-lider, a dobio je, kao što možete vidjeti, zbog 1800 donation. Mislim, čovjek je stvarno zaslužio da bude co-lider kao i ja. I to bi bilo sve za ovaj put. Ako vam se svidio video, evo drugi put govori, ne zaboravite ostaviti like, te se pretplatite na kanal. Uskoro ide specijal, najvjerojatnije sutra ili preko sutra. Tako to bi bilo sve za ovaj put i pozdrav.